Hello mga ka-idol, maayong buntag. So karon di ana sad mi karon nagtanom og sibuyas diri sa bukid. So upat gyapon mi kabuk diri, si Papa, si Charlito og si Marke. Oh, upat gyapon mi karon nagtanom. Dako pa ni among katamnan diri mga ka-idol diri oh. Dako pa ni nga area diri. Oh, diri sa ubos na tamnan na ni namo kagahapon. So karon mga ka-idol ikatulo na ron na makadlaw pagtanom og sibuyas. Oh, ubay-ubay ni among matanom karon kay nangumpra mong amo gapon og 100 ka kilos tanan nga sibuyas. So wala pa mi katunga ang natanom. Napas mga kuan, wa pa mi katunga. So dire mga ka-idol. Gahapon ni dapit dire. Nanto dito. Pagkamiaging adlaw tong dito sa kinaubusan. So karon diri di nami sa buntod-buntod nga bahin. Inday init pud apil pud inday oh. Apil pud akong pagumangko mga ka-idol og tanong nga init kaayo. Biting inita karon mga ka-idol sa adlaw. So dili pareho kagahapon nga landong pero karon grabe namang inita alas 8 pagani. Oh, naluto na among pamot diri mga ka-idol. So akong ipakita diyan ninyo mga ka-idol ang sobra bitaw daghan pa kayo rin among itanom na diri sa tent gibutang. So ubay-ubay ang gikumpra sa among amo kagahapong adlaw 100 ka kilos. 100 sad ka bangan oh mga ka-idol oh. Yan, tipong daghana na. Pa napadiha. Init na kaayo mga ka-idol. Antos lang gyud tani bisag init kay saon. Nangobra man ta gisuhulan ta. Munang antos taan bisag init kaayo adlaw. So 7 to 11 may karon mga ka-idol. Tapos 11 mi mo break anin balik og alauna. Dayon alas 5 sa hapon. So mao na nga oras. Dako-dako naming natamnan diri mga ka-idol. Labaw nas katunga ang amuang natamnan diri. Labaw nas katunga. Dako na kaayo.